But before you have to exit on the stage, daman ti may isang special request dito eh. Okay. Okay. Idi napalabas sa January, kat nagkandak tayo iti Little Miss, kat nagkantay sunat ti sa kanta ni kinanta ni Lori. Kat may isang request na kanya kanita tali kantam. Digat ng tatang. Alright, that is the request. So mamit na hut lang jay nagkanta niya. So, ininakan mo? Merhen Jael. So dahil kano ti may isang Ading ko. request na. Yeah? This song is for you. Mabalin maki-joet ka no, mabalin. Ay, mabalin Ay, lang mabalin ta. maki-joet. Oh. May kadito isang ko, ading ko. Malay natin, siya magiging next singer natin from Luacan. Ha? Oh, sige. Okay, sige. May kadito isang ko, ading ko. Sige, okay lang. Lusan ipinsa nahaasa idigan ngunan tatang tepay sing ules nanang Nemang kena tepatan ibiang enusanmu idigan aranuman idigan nentatang niasis nanang siaskan ay sinuman ikaitulan kaon atang ni panbiagan hatanuman si tatang daw man sagana sa inundang manugdang panis ko'y datuhan ingkatun mahatulpos ka Badag iyaman kusun afu Tepsi kamin ahantu Aranuman idigat nentatang niasis nanang siaskan ay sinuman ikaitulan kaun atang ni pandiagan hatanuman si tatang unsunat kong paminsan Sikato'y pangdain ipigsa Ganito man dyan problema Tuha ka dyan Hidigat ng tatang ni Isis nanang siyas ka ay sinuman ika'y tulang kaun atang nipan biyakan
si tatang. Insurot ko dito nga kanta para kani Lulok. Gayam nga. Thank you, Lori. Thank you, thank you. Thank you so And much. to- Thank you, ading ko.